This is Ange Faritua. She's just come back from Hawaii with Pastor Gudu Kufunga. So I'm going with them. Pastor Kalengi and the family, or well, should I say Molingi, we'll see you soon and we're coming out. And of course, I'm going to put, this will be up later tonight. Okay. Hello. He's going to be sick here to Hawaii. Aloha. This is us, mate. Be here for the last day after my husband. Yeah. Oh, that was a big job. These are the cooks. Yeah. There's a master chef there. Sorry. It's a master chef there. Say hello to everyone. Yeah, good. Yeah, so look well. Kofi. O ki ngā mākua se o lana whanga o lana moa i na ka. Mai se o ako ingo le upu mai na wafionga. Nei a mawhai o na mawhana whana ai se o mātou ainga. Mātou lata wata atiri atu. A mata la wa whiore nei sauninga e ala i roa nganga pa ia. Nei a maua lunga lo lava vi inga i whaavavau e whaavau lava. Amen. Lord is full of yonder when the road is full of yonder. Simain, Matsali Tonu, Oia Ela Mea. Ia i tātou umata i tō tasi. Whaaftai foi nei le atua le fiafiri nei. E ui lava ina tō e sea lana u auna. Awa a maia Yesu lana fionga. Ma mai whaktalanga Yesu tu se Ioane ono whaupe ono sumatolu. Ua lea o ngalo tino se mea. A o upu o te whai atu wai ia te outou. O lea nganga ia. O le ola fo ia. A ua tue la patai mai le tuspa ia le fiafi nei. Sa lamo se laus fulma le ono lon whai upu e se fulma le lima. Pa mai e sili sili i le manatu o Yehova. Le oti o ona tangata a mio atua. Amen. Yo tau whape atu. E ua ngausia le tō marosi. O le la au mata ngofie. Sa avea la nau au no le whaatusa le tuspa ia. O se la au mata ngofie. Ma avea lo na paolo e mita ai ainga. E mita ai le kalesia. Pei tai whamela upa le tuspa ia. E ua ngausia le tō malosi. O le la au mata ngofie. Ai le pongisa, le toiai ni loi mata. I le nu e whamavau, I le nanu sumau. E ilo whaamianga le mea fia. Vi ia lo suata. Vi ia oe e whaavavau lava. Amen. Aku lewa, kaula le papa whaile sa. Māroa ma whapea ma whamemelo. Whale sa whokura whai, ma whaasarenga vai ane ka tua. Alu te kusi na. O le māko upu, nā po. Nā le po. Mangua whamalo, kalai, I tuala fia, mo kusamau, kainga, waupu.
It has been. Give it, right? Yeah. I'm going to watch it, the movement. Maybe after this time, but he left work early today, I heard, because this is dead. So he killed his wife. He went up. Su un pelo fa mo ngasi kaimi. La fiesta de